Koliko često koriste muskatni orašić u vašoj kuhinji? Poreklom, kako zapisi kažu, je iz Šri Lanke i Indonezije. Ima tamno lišće, a plod sa semenkama semelje ili serenda. I tako dobijamo prah koji mi znamo kao muskatni orašić. Zbog svog decidentnog i prijatno slatkog ukusa koristi se kao dodatak jelima različitih svjetskih kuhinja i za slatka i za slana jela. Muskatni orašić sadrži veliku količinu minerala i ima izuzetno jako antioksidativno dejstvo. Također obiluje vitaminima B kompleksa, vitaminom C i A, kao i folnom kiselinom. Kineska i ajurvedska medicina koriste ovaj začin još od davnina, prvenstveno za probleme sa varenjem, nadimanjem i neurološkim sistemom. A budući da sadrži veliku količinu kalijuma, dobar je za zdravlje srca i regulisanje visokog krvnog pritiska. A ono što malo muški zna da ne budu samo žene je da posjeduju i afrodizijaška svojstva. Ovaj zdravi začin se ne smije koristiti u velikim količinama jer može izazove jake glavobolje, halucinacije, ubrzan rad srca pa čak i trovanje. A konzumiranje muskatnog orašića nikako ne bi preporučivao trudnicama i dojiljama.